Angithathele lithuba abazalwane ngibingelele izinceku zenkosi, abafundisi, omama, obaba, abasha bonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sibingelela ke abazalwane bonke emagumbini amane omhlaba. Usuku ke namhlanje bazalwane u25 kuMarch 2025. Usuku ke olesibili. It's a Tuesday today. Izinsuku ziwu25 kuMarch 2025. Emini isikhathi ngu1 o'clock emini. Ngithi ke bazalwana ke ngenze le VN yami ewunumber 10. Ngoba sengwenzile lawo 9. Sengithi ake ngibuye bazalwane ngenze le VN yami ewunumber 10. Ngifuna ukukhuluma ke bazalwane ngesimo esibhekene naso manje njengebandla likaNkuluNkulu ukuthi kwenzakalani, ngoba akekho engibona evuka amesikhaleni amemezele noma aze imvuselelo amemezele ngesikhathi esibhlungu esibhekene naso kuyimanje. Kodwa ke before ngiqale bazalwane ngifuna ukuyidingelisa kahle indaba yami ngokuba ngifunde izwi lenkosi ngencwadi yomprofeti uJeremiah kuchapter 5 siqale ukufunda kuverse 15 kuya ku18. La kufundeka khona kanje: bheka ngiyakwehlisela phezu kwenu isizwe esivela kude, ninandlu kaIsrayeli, usho uJehova, isizwe esinamandla, isizwe esidala, isizwe ongazi ulimi lwaso nongezwa lokhu abakhulumayo. Isambo sabo sinjengethuna elivulekileyo, bangamaqhawe bonke, bayakudla okuvuniweyo kwakho nesinkwa sakho, badle amadodana akho lamadodakazi akho, badle izimvu zakho nezinkomo zakho, badle imivini yakho nemikhiwane yakho, bachithe ngenkemba imizi yakho ebiyelweyo ithemba la kuyo othemba kuyo. Kepha nangalezo zinsuku usho uJehova angayikuniqeda ngokupheleleyo. Kuyawukuthi lapho nisho nithi uJehova uNkulunkulu wenu wenzeleni kithi konke lokhu na, usho kubo ukuthi njengalokhu ningishiyile nakhonza onkulunkulu babezizwe ezweni lakini, kanjalo niyakukhonza abezizwe ezweni elingesilo elenu. Ila mazwi ke bazalwane engiwakhulumayo angathathele encwadini yomprofeti uJeremiah chapter 5 kusukela kuverse 15 kuya ku18. Uyawathola futhi la mazwi encwadini kaDeuteronomy chapter 28 verse 49, noma ufunde futhi kuJeremiah chapter 6 uyawaphinda futhi kuverse 22 to 23. Ngizwe ubuhlungu bazalwane enhlizweni yami iyankenketha, noma ngihamba ngithuka izanya ngezinto engizibonileyo zenzeka ezweni. Ngithi ke bazalwana ake ngikhulume kabanzi ngalezi zinto ukuthi zivelaphi zisukaphi. Unabantu bazalwane masifunda izwi lenkosi incwadini abase-Efesu chapter 6 verse 12 lithi ngokuba sibambene nenyama negazi sibambene nemoya esemkhathini. Le mimoya ke bazalwane khona umama oke wakhuluma ngale moya echaza ukuthi asuke kuliphizwe. Bengazi ke mina ngalelozi, kodwa ke sengiyakholwa lo mama uNkulunkulu emembulela ukuthi izwe abavela kulo kubizwa kuthiwa yini. Mina bengilazi nje ngesibhayibheli, kodwa bengazi ukuthi labantu baqhamuka kuliphi izwe. Kuthiwa baqhamuka ezweni ke okuthiwa izwe logwadule. Lelizwe alinatshani obuluhlaza, nezihlahla zakhona zomile, nezintuli zakhona zi-brownish in color. Kunomoya oshisayo kuleya ndawo, impilo yakhona ibuthafu inzima. Kuthiwa ke lesi sizwe ke sivela lapho, ama-fallen angels lawa abe-operate emkhathini. Abanye ke basebeyohlala lapha ku-Euphrates rivers, omunye basebeyohlala kule ndawo ugwadule. Kuthiwa le ndawo ingaphesheya kolwandle yakhelene nolwandle. Le ndawo ingiphesheya kodwa yakhelene nolwandle mabechaza. Kodwa ke ngithi ke bazalwane labantu basebeyathunywa, kwathiwa nina siyanithuma manje. Inkosi yakhona yayisithi ke uSathane, siyanithuma manje, hambani niye ezweni lase-South Africa, e-Africa, South Africa, in Africa, not anywhere else but go to South Africa.
manifika khona nofika nibhuqabhuqe abaqala nibhuqabhuqe abantwana babo ngokubanikeza ama-drugs. Ngikhuluma ngo-cocaine, ngikhuluma ngo-Mercedes, ngikhuluma ngoqo, ngikhuluma ngensangu, ngikhuluma ngayo yonke izidakamizwa ongasicabanga. Lastly, bese nibaphuzisa utshwala ukuze ingqondo zabo zihlale behlale bengabibikho kuma-super senses abo, behlale bedakiwe, behlale bebhizi benze izinto ezibagulisayo. Ngesikhathi benze njalo, thina sobe kuyisikhathi sethu sokungena sidle konke okwaba abanakho, kodwa siyoqala sibulala izingane zabo kuqala. Uma-ke sesiyigulisile iy'ngane zabo ziyophenduka-ke sizibona-ke sey'phenduka manje amaphara. Khona isizwe kuthiwa amaphara avelile singazi ukuthi la maphara aqhamuke kanjani. Cha, kuthagethwe abantwana bethu babaphuzisa utshwala. Base bethi siyosebenza lo msebenzi kahle nezinyanga. Njengamanje kunabantwana babafana abancane abadila nezinyanga abayizinyangeni, bafika bathi sicela umuthi wokuthi masike salala nje nentombazana noma siyishayela masike sayithinta iyovele nje isangana ikhanda. Angiphathi-ke mase sifike ekulaleni sobe sesiqedile nayo. Le ntombazana iyohamba-ke ayithi umfana ngicela sisi ungizamele nje ungibolekele ebhenki ngoba uyasebenza wena unemoto futhi unomuzi une-payslip, ungibolekele u-100,000 sebhenki. Izohamba intombazana ngeke ibuze epasina specially, iboleke le mali ifike ithi fuku umfana. Le contract yabo-ke ilasta nje plus or minus i-maximum kuba u-3 months. Ngibonile kwenzeka lokho ethi I'm very close nabe bekwenza ngabatshela ukuthi nina nihamba kanje. Manje-ke babhuqabhuqa iy'ngane zethu zamantombazana labafana abasebenzisana nezinyanga. Babodwa-ke ababhemi sebabhema, abanye abaphuza ababhemi kodwa basebenza lo msebenzi wokudila namantombazana. Bathatha iy'moto zabo bayiravaze bayishiye kanjalo, yosala ingane abantu incinde umlomo. Basuke lapho bayithembise into enkulu, umshado. Lo muntu akasebenzi, akanalutho, udiphenda kuyo le ntombazana, iyona emnikeza imali, iyona emendlayo, kodwa bese etshela ukuthi ngelanga elithize ngizokushada, ngizofika ngiletha abakhongi bezolobola. Nangempela intombazana izoya emakhaya ifike ibike udaba, basukumele phezulu noseGoli abuye ngalelo langa, nose-Pietermaritzburg, nokuphi nezwe, nose-Eastern Cape, uzobuya ngoba uyazi ukuthi la ekhaya akukaze kushade muntu ey'nganeni, uyaqala umshado ukungena. Bezele ukuzolungisela lo mshado. Kothi nge-Friday afona umkhwenyana abatshela ukuthi hhayi angisezi, umkhwenyana usesenkingeni, ube involved in car accident. I've seen those things more than 4 times kwenzeka kanjalo. Ngisho ukuthi-ke qaphelani bazalwane, more especially abantombazana ethu asemancane, ukuthi usathane uphumile ukuqeda ngezingane zethu zamantombazana using our fellow young brothers ukuthi baconducte lo msebenzi. Base bephinde bethunyela la enye iqembu lathunyelwa kuthiwa nina-ke hambani-ke ningene emasontweni. Bafika-ke emasontweni-ke basebethi kuba amagama abayibiza ngawo bathi bango-men of God. Basuka emasontweni bafaka ama-posters, bathi mfundisi la ebandleni lakho uzofaka i-poster, ufaka wena mfundisi nonkosikazi wakho, so that ibandla lingeze ukubuka kwenye indawo. Mabengena enkozweni bazobuka le poster yalo mfundisi, bazi ukuthi ithemba labo likulo mfundisi. Nanoma yini-ke mfundisi oyisho ebandleni liyokulalela ngoba uvume wena ukuba kwenzeke lezi zinto ebandleni lazo. Manje-ke basuka-ke labafundisi-ke bayenza le mikhuba yabo, athi umfundisi ngiyahamba manje ngiyoshumayela endaweni ethize, ngo-7 ekuseni ngobe ngise-Maritzburg, ngo-10 ngobe ngise-Ladysmith, ngo-12 ngobe ngingena eDandi, athi ngo-2 ngobe ngiphume eDandi ngene eMsinga, athi ngo-3 to 4 ngobe ngigudla Empangeni, athi kusukela ngo-6 ntambama kuya ku-8 ngobe ngise-Eastern Cape. Uxakeke ukuthi lo muntu ogijima kangaka yini indaba, yini lemshisayo, yini afuna ukuyenza. Kanti indlela abafuna ukutshontsha ngazo izibusiso zethu thina ama-South Africans, ngani ngoba sithanda izinto, sifuna izinto ezisheshayo, asifuni ukukhonza silalela abaprofethi bethu beqiniso, sifuna lezi zinto eziphuthumayo zesikhathi. Bese benibiza-ke bethi-ke kuno-1 on 1, bethi 1 on 1 yokho ku-10,000, babuye bedayisa amatshe bethi itshele u-7,000.
ngenxa ukuthi selikhulekiwe akuselona nje itshe lijwayelekile bathi ngenxa ukuthi ingqondo zethu bazalwane zithunjiwe siyoyivuma lento yenzeke kithi nangempela sikukhokha u7,000 10,000 kudlela amatshe basidlisa utshani basiphuza upetroli benze yonke inyova lo bazalwane kuze kubeka manje akekho okuwaxwaya sibobonile abafundisi abanjalo befika la ezweni lakithi lase-South Africa. Manje ngizothi-ke kini bazalwane noma ngixwayiswa kanjani njengobrother Enigma exwayisa abantu ngalezi zinto still abantu abafuni ukusuka namanje basanamathele lezi zinto badayisa impushana-ke manje eqhamuke eGhana ampushane bese bakhona ama-sachets athize bese bakhona amafutha adayisayo bese bakhona amanzi bethi lezi zinto ziyipackage ungayithola ngemali encane nje bethi u350 bazithenga abantu ubuthaphuthaphu. Ngizosho bazalwane ukuthi kwaze kwanzima emhlabeni. Base bethunywa laba bantu-ke bazalwane beza kumabhizinisi. Bathi amabhiziniseni ngoba nilandise uqashwa lapho noma kuthiwa ke-advertise umsebenzi anayo ilokhuzana i-ID yase-South Africa. Therefore, we are not the citizens of South Africa, we are just foreigners. So aniqashwa ndawo emafemini, ey'koleni kuphi aniqashwa ndawo, not unless senithola ubuze baleyo ndawo. So-ke into elula-ke nizoyenza hambani niqede amabhizinisi abo. Nizohamba-ke niye kumabhizinisi abo niwaqede njengoba nje mawubuka yonke amalokishi Sikhawini, Empangeni, Ngwelezane, Enseleni, Mtubatuba, Hluhluwe, all over the cities, even in Maritzburg, even in Johannesburg, they are there. Bavula ama-spaza shops bedayise ikakhulukazi badayisa ama-snacks uqakeke ukuthi lo muntu adayisa ama-snacks for 2 years usegijima usehamba manje nge-2.2 i-D4D uToyota uqale lo muntu le mali ithatha bahamba ngama-Range Rover bahamba yonke inhlobo yabantu kodwa badayisa lama-snacks. Then you start asking yourself a question ukuthi these minor things eyidayisayo can make a person ukuthi abe rich within the twinkle of an eye. That is impossible. Uyabona ukuthi lezi zinto zihamba nezi zinto ezisemakhoneni esingazi. Sibonile-ke uvezwa abanye bekha ama-boerewors bese indawo ezingcolileyo kusesiyicubu zabantu necubu zenyama ezingadliwa ngenxa ukuthi inyama mayakhe ibe i-boerewors awubusaqonda noma ukuthi bekuyinyama ngoba kusuke sekuxubene ney'nyoka baxuba yonke into phakathi bayafaka bese bedayisa-ke abantu bakuthenge ngoba kuyaziwa ukuthi abantu e-South Africa basebenzi balambile. Bavula amabhizinisi-ke futhi make bakhe eduzane kwakho liyawe lakho ibhizinisi bese becela ukuthi ubaqashisele bese bewathatha-ke la mabhizinisi-ke bese begcina mase bebona sebe-right bese bedla bethenga ngisho imizi yethu sibadayisele bazalwane ngoba vele basuke beqashe emizini yethu badayiseke 24 hours igate livulwe 24 hours uma uthi yakhuluma bethi mama ukwazi ukuthi ungasitshela ngoba thina ephenyanga khona imali sikunikeza siyakhokhela. So-ke wena thatha imali uhlukane ukuthi senzani ukuthi bamaba meetings benzana ebusuku no one can tell. Bathunyelwe ukuthi bazobulala-ke amabhizinisi ethu. Baqala-ke abantu-ke ngoba basebenzisana nezinyanga baya-ke ezinyangeni-ke ukuthi bafuna umuthi wokukhuphula. Baqala abantu bahamba bayizinyangeni bafuna umuthi-ke manje wezinyoka. Baqala manje abantu bathi bafuna umkhovu bathatha lezi zinto bazalwana ayinabungozi baqala bayakhona ngenxa befuna ukuthi bathuthuke bazalwane emabhizinisi nabo abangene kuwona. Zonke lezi zinto zilehlela izwe lase-South Africa ngenxa ukuba singavumanga ukukholwa uNkulunkulu wethu ophilayo zasehlela lezi zinto. Bamye bathunyela-ke ngenxa ukuthi siyazithanda izinto ezezimali izinto ezikhona ezikhola la emhlabeni base bethunyela abanye kulabo abadala bethu abahloli othisha onesi esebengama-pensioners bafike baganwe bashele intombi zakithi e-South Africa bese bethi sicela ukunishada anele umuntu akushade 1 2 3 down the line ifike indaba yokuthi useyi-South African citizen useyaxosha endlini yakhe athi hamba athathe ingane zakhe ahambe nezwe ongazuthi ushonephi ngoba usethola ubuze basesibakuphi base-South Africa. Laba bantu-ke bazalwane bokunye abakwenza ukubuhlungu mase bekwenze konke obususeduzane kwakho yonke into sebeyincela eduzane kwakho bayazi ukuthi ubuyi-pensioner bayazi ukuthi ubusebenza msebenzi muni bese beza kuwe ngenxa ukuthi imali yakho isuke isingakubo base beyibhila ngendlela abayibhila ngayo ukuze uma bekhuluma nawe uvele uthothobale nje uvume yonke into.
bese beyithatha le mali ke bese bethi kuweke sicela usinikeze mhloli wethu sicela usinikeze nje uthi uphumule upensionile uthi wena yebo bese ethi awusinikeze ke u3 million noma 4 million so kunikeza thina su20 million hayi na uvela ugquma uhalf uthi hawu ngizobonakala namhlanje ukuthi ngikhona mina ngubani sibanibani noma awusabheki neminyaka yakho uthi mngani omunye umhloli nje bambamba kanjalo bathi hayi lethi imali million angaka wabanikeza ngempela hawu lento ayinendaba ukuthi uhlakaniphile ayinendaba ukuthi ucebile ayinendaba ukuthi ubani wazi ukuthi uba uyiminister uyini udokotela unesi udokotela abanendaba ngoba noma ungaya lapha phansi kwebridge uyothola gcwele onesi othisha odokotela obani badla ama drugs badla iwunga ngoba moko wayitesta kanye iwunga awuphinde uphume kuyo uyoba lapho for eternity ngeke uphinde uphume ungenile manje ke bathatha impesheni ngeza laba bantu ke babakhohlisa bathi hayi le mali yophinda phindeka bese ba u20 million hawu abanye bathembisa imali enkulu bethi hayi uyothola sekuyibhillion bese bethi fika ngelanga elithizeni kuzothatha imali yakho uthenga isikhathi isikhwala esikhulu bese begqisha izinto phakathi bengathi imali o200,000 beveza kancane bethi yayibona imali uthi wena ngiyayibona thatha ke le mali ungayivuli namhlanje uzoyivula kusasa ngelanga elithize mawufika lapho ke wenza into ethize ke usuyayivula ngesikhathi bekukhombisa lapho abahlala khona ngoba bahlala emaflatini bese wena wazi ukuthi useflatini lo muntu endaweni ethize usuthi uyabuyela kuwe kuthiwa oh lo akasahlala simanzi ukuthi washonaphi imali idliwe kanjalo abaningi ke sibabonileke abahloli bephambela lamakhanda baze bafele endleni abanye bafa behambe emgwaqeni bebheke ezibhedlela imali siphelile sebeboleka imali ko-teach ko-principal abanye beboleka imali o20,000 abanye nje bafa beboleka igidi ngegidi zezimali ngani ukuba imali ayisingasekho manje ke ngizothi ke kini bazalwane xwayani ibaleke ngezinyawo zombili ngenxa yokuthi laba bantu bafikile bazalwane into ebhlungu ke manje sengibona yenzeka ngeke ngaye eMpumalanga kule nyanga edlule ngamangala ngifica umfundisi othize wahanjelwa unkosikazi wakhe usehambe wolanda untombazana eMozambique uhlala nayo lo mfundisi uhlalo upresident kufraternal yaliyandawo kodwa manje isimanga abashadile kodwa bayahlala nje useze izingane zakhe zamakhela umuzi o2 room kwenye indawo bayakhonze badleni uyamkhoza uNkulunkulu uyamthanda kodwa akashadile nomunye umfundisi naye ngithi ngiyafika kuye izingane zakhe naze zigijimela zilanda zithanda abafana zilala kubafana ibuye ekseni mawuthi uyabuza mfundisi usibanibani uphuma ngaphi kwenzakalani athi hayi uthandana nomunye umfana waseZayoni hawu eZayoni yebo lo mfana uyinto ethize ebandleni seZayoni pho manje yindaba bengashadi ke ungenani yini ungivumela ukuthi aphinde awoma phambi kwebandla kwe-worship team kodwa umwazi kahle wena mfundisi ukuthi uvelela ethize athi hayi ngothini imali izingane zenza uzikuthandayo manje kusuyabona ukuthi hey uNkulunkulu wami nanku umhlolo angisazi manje nami ukuthi ngizohamba ngibhekephi ngoba mawuthi uyafika kubantu baxwayisa ngale ngozi hayi ukuthi abakudle bakufele manje usathana usenza isimo ke bazalwane these days kuba sibe normal wathatha ukurong usathane wakufaka enkonzweni bakwamukela namhlanje abantu bagqoka izinto abazithandayo sephuma umthetho ke manje othi akungabibikho umuntu ozonquma umuntu esontweni no one akungabibikho umuntu ozonquma umuntu esontweni usanda kuzwa lo mthetho kaphela ukuthi uwisi nguzwini akungakho umuntu omnquma esontweni kwakhona organizer abakhuluma indaba yokuthi manje akungabibikho umuntu ozokhuluma ukuthi alingagqoki ibhlukwe awangafaka ama makeups ayangafaka ama wig nama hairpiece ayingafaka ikepe engifisha kodwa owenza lokho uyena oyonqunywa ebandleni I'm telling the truth before God ukuthi lezi izinto siyazibona ziyenzeka ebandleni namhlanje there is no more preaching about sin no more preaching about salvation no more preaching about end time no more preaching about hell okuyizona izinduku zethu esilwa ngazo ukuze sikwazi ukuthatha abantu sibafike sibasuse ezonweni sibafake ekuphileni okwenguna phakade uthi Ezekiel ke uchapter 3 verse 18 uthi uma umubi azabhubha endleleni yakhe wena ungamxwayisanga uthi igazi lakhe ngolibuza kuwe but wena mawumxwayisile nokumxwayisa igazi lakhe angilibuza kuwe ngoba wena umxwayisile namhlanje uthi uJeremiah chapter 5 verse 8 uthi okumangalisana okwesabekayo kuyenziwe ezweni abantu bayakuthanda kanjalo bese bethi kodwa ngokwenze njani ekupheleni ngizosho bazalwane ukuthi noma izinto zingabuka zinormal noma uthi uyafika esontweni
uyamangala uzwe kuthiwa kunevuselelo uyamangala abashumayela abafundisi abasho lutho ngesono abantu bafaka amahephisi abantu bafaka amacici abanye bamekhaphile bafaka amabhulu umfundisi akasho lutho is just preaching a normal sermon isermon engamnyakazisa umuntu angashumayela 20,000 times kodwa le ntshumayelo ayizukumenza umuntu ukuthi aphumela athathe isinqumo sokuthi namhlanje ngiyakumlandela uJehova sisesikhathini ke siya Joshua 24 uverse 15 athi uJoshua uma kukube emehlweni enu ukumkhoza uJehova khethani namuhla ukuthi ubani endakumkhoza noma uNkulunkulu bama-Amori lihlala ezweni labo uthi kodwa mina nendlu yami siyakumkhoza uJehova ngizosho njalo kini bazalwane ukuthi oyosinda kulesi sikhathi 2025 okuyisikhathi lapho ugcwaliseka khona izinto bazalwane uyoqaba ngobisi angazi kanjani bazalwane nami ngisho nje ubisi ngizwa kusho njalo ukuthi umuntu uqaba ngobisi mase kubheda kodwa ngithi mina oyosinda kulesi sikhathi bazalwane yilowo oyobaleka ecashe kuJesu ngumqalisi nomphelelisi wokholo lwawo yilowo oyodliza ngoNkulunkulu wakhe imini nobusuku yilowo athi iZaka 28 verse 14 lithi ubusisiwe umuntu owesaba njalo izothi ke kini bazalwane now is the time ukuba sibaleke sonke siyocasha kuJesu ngumqalisi nomphelelisi wethu sibonile ngesikhathi kufika icorona ibizo yohlukanisa izwe elidala nezwe elisha ngo2020 izohlukanisa umhlaba omdala ifaka umhlaba omusha kwangena itechnology bathi abantu siyajabula izinto sezizolunga sezizoba mnandi kanti abazi ukuthi kuze usizo olumangalisayo olungakaze libonwe lokhu umhlaba wasekelwa namhlanje izinto zibekwa obala abazalwane abantu baya-exposewa bonke abezimkhuba obumnyama babekwa obala ukuthi izwe libazi ukuthi laba bantu baphila kanje laba bantu baphila kanje noma sebetsheliwe kabantu ngenxa ukuthi ingqondo zabo sezithunjiwe abafuni ukubaleka bahlezi bazalwane bomnyameni so phepha kanjani bazalwane uma sibalekela lensindiso engaka siyophepha kanjani emhlabeni uma singamfuni uJehova uNkulunkulu wethu sengiyesaba abazalwane manje abafundisi bathi kimayi ngicela ukuza lapho kwenza ohlambuluka abazi kahle ukuthi bangiphatha kanjani mhla ngifika kubo ngilethe umlayezo ophuthumayo wesikhathi ngizosho kini bazalwane ngizosho kini bangcwele ukuthi ngathi uNkulunkulu ufuna abantu abanesibindi manje abazothatha isinqumo bame kuso bathi ngiyafa noma ngiyaphila manje abantu bazosinda kanjani ngoba kusaba ukufa bakuyinto nje ethinta umzimba uhlukumezeke emphefumulweni nasenyameni baqhuma uhafu bathi no not us safunda ngoStefan bekhandwa ngamatshe kuZenzo chapter 7 safunda ngoJohani efaka emafutheni ekhusha amehlo but not us safunda ngoPetros benqunywa amakhanda safunda ngoPaul enqunywa ikhanda bathi thina no not us kokuyilabo kuphela ngizosho kini bazalwane ukuthi indlela eya eGolgotha idlule ekuhlukumezekeni nasekuhluphekeni omzimba sengivala ngiyafisa abazalwane ukusho kini ukuthi njengoba uPope lo wamaRoma iRoman Catholic Church egula nje ene kidney failure vele mayishona khona uzothi take over ngiyacabanga ukuthi yena lo muntu olibazisayo oshuwa incwadi ka2 Thessalonians chapter 2 verse 7 athi ukuze kudediswe lo muntu olibazisayo ingathi basho uPope uma ngicabanga ngoba emva koPope kuzovulelwa umuntu ongenamthetho lo muntu ongenamthetho ke okuthiwa uSanamel uma wakhe umJuda ubaba wakhe uLucifer uzalo uSathane ulapha eVatican eRome la kuhlala khona uPope kuyobe ke bazalwane sekulungisela ke manje ngoba siphophelele ku2030 kodwa sizothi singakafiki ku2030 izigi zakhona seziyaqala sikuzona njengoba ngikhuluma nje kulungiselelwa manje is not about the economy, it's not about politics, no it's about controlling. Sifanele sicontrolwe ukuze sikwazi ukumukela kahle uphawu othiwa umphawu lokwamphika uKristu ngoba abantu kuthiwa bozifakela bona uphawu mase lifake uphawu ke bazalwane kobe sekusho ukuthi ke awuzukuthenga uma ungenalo uphawu ingane yakhe ayizukufunda esikoleni uma abazali bengenalo uphawu awuzukulima amasimo uma ungenalo uphawu awuzukugibela imoto yakho loyithengile uma ungenawo uphawu ngoba phela upetrol uzothenga kanjani ngoba uyothi uyafaka upetrol bethi sikhombise imali ayisasebenzi kusebenza uphawu ngithi ke wash out you church ukuthi konakele sukumane nimi ngezinyawo bazalwane labo abasaba uNkulunkulu
khiphani amabhlukwe, khiphani amahepisi, khiphani ama-makeups, khiphani amarushi lawo eniyawafakayo, khiphani ukwenza inzipho, khiphani bazali iqebhezana. Gqokani bazalwane bantu besifazane, ningavezi amabele, ningavezi izindawo ezingama-private parts. Hambani ngobungcwele phambi kwaNkulunkulu. Hleze uNkulunkulu angaba nomusa nani. Inkosi yomusa-ke nibusise nithalalele VN yami. uNkulunkulu enze njalo. Igama lami ngubhidingwa kwaMaphanga, ikhona la eMpangeni district ngokuhlala. Inkosi yomusa-ke inibusise. Nayi inombolo yami 083 975 2824. Ake ngiphinde 083 975 2824. Kulabo angafuna more knowledge or clarity on certain issues I've just mentioned while I was just speaking in this in this VN of mine. Thank you so much. God bless you all. Amen.